لدن باش سر صبح لباجار آمده کمجوینا تورا زمان و چاندان دست بکر گلک کسان کو به زمان را علاقه دار دبن زمان زاند ناف دهنه و هر وها برپرسن قادن جداین پیشهی بگیرن حتی روز نموانی گلک کس دوی کمجوینه ده لسر زمان گفتگو دکه که زمان و چوا لباکوری کردستان به پیشوا برن و هشمندی زمان و نتواتیا وین کردا دهلا زماندا و چوال هف بکه لسرویه که گفتگو تگرام برز جواهر صدق را با اخفن که اوج یک سرپرشتا و کمجوینه آرمانجا چیه؟ آرمانجا ما گشکرنا زمانه میه جیاندنا چندا میه یا کرتاسی اوسایم باشه و چما دوزده ماسا و چاخی آوا کر مثلا standart کرنا زمان کردیه کرمانجی یان تنه پیشوا برن و درخواستن هشمندیه که باشه yani ji bo perwerdehiyê û nivîsê rastî jî pêwîstî standart bûne heye li niha derdê vê civaka ku li îro li vir hatî li gel hev ne standart bûne derd ew e ku ziman hûn da dibe êdî nifşên û ziman em nikarin li wa bar bikin û xeber nadin ji bo wê jî ev berpirsiyariye ne berpirsiyariya tenê hunermend û nivîskara ye yan jî qadê çapemeniye ev berpirsiyariya hemû qadê jiyanê ye kesê ku awayek ji odeyê pişeyê ji odeyê hukûqê maf perestinê dikin herkes divê wê berpirsiyariyê kesê ku bêje ez pêşengtiya civakekî dikim ew civak dibe ku civakeke deh kesî jî bê ji vê berpirsiyarê ku pêşengtiyê ji bo geşkirina ziman û çanda Kurdî bike ziman û çanda xwe jî bike ne tenê yani niha mijara me Kurdiyê ji bo ku em wê derdê dicîn ama Türkiye gelek zaman uçan ber tünebûyne edene. Cazeveci pırsımnaha juxa ev yek cihê nîqaşe. Çima ve navê tora zaman û çanda li vê xebata kiriye ji ber ku hemû Kurdan ziman zanên Kurdan û li ser Kurdî daxivin. Û ne biguherin vî navê? Yani ez anha nikarim bêjim em ê biguherin lêbez pêşniyar hene. Yani em mesela li Kurdistanê û li Tirkî rastî gelek gel behevre dijin em wê behevre jiyandinê pirrengiyê û pircandiyê diparêzin wê de teqez tune pirsgirêk tune lêbez niha sêset kes hatiye li vir civiyayê pirî wa jî yek ez bixwe jî bu ware xeber daye rexne û pêşniyarê wisa heye ku pêşî hême xwe xilas nekirî çanda xwe tiştek nekirî em diketin derdê çanda dî ew jî derdê me ye lê ji bo van nîqaş û rexneya civîna berfirehî me ser ziman û çanda Kurdî çêkir ji ber ku rastî jî divê em pêşî çima em pirrengî de em ji cudahiya xwe vê diparêzin dibe ku pêşniyar hene ji va tema 12 temaya niha 300 kes nîqaş dike ku ji piraniya wa werê ku divê ev tor tenê tora ziman û çandan bê em mê nava wê ji guhertina wê jî dîse pêşniyar bikin yani ev xebatek sivîl e network yani ev network ev civak bixwaze çawayê xebat bimeşîne em sekreteryan yani pêwir daneme yani em dixebitin yani ji bo wê jî pêwir tevî nêrîna me pirrengîtiyê jî lê ew pêwir tenê xebatê bidê ser milê me ku em zimanê Kurdî re bikin em ê wê re bikin ji xwe ew nav wê pirrengîtiyê de yekane mijara me çanda me bixwe ye yani pirrengî nîne li vir hemû Kurd îro ji xwe wisa yani navê torê û xebatê torê berfireh ew civaka îro wisa jî hat neqandin wisa jî hat vexwandin yani ya îro pirrengî nehatiye fikrandin yani armanca torê ya sereke ew ku hemû ziman û çand bijîn yani em ji bo tunebûna wa tişteka ku em jiyandina bikin wek kes jî wek sazî jî em dixwazin bikin lê bes îro kesî ku hatine vexwandin jî mijarê hatine neqandin jî nav jiyanê de rewşa zimanê Kurdî ye yani tevî zaravayê xwe yani Başa vê pirsim maseyên zazakî jî hene kirmanckî? Yani me wisa bi tema zazakî cuda nekiriye ji bo ku ew jî wê jî Kurdî veqetîne lê bes tema weşangere de weşanxaneyê ku bi zazakî weşanê dikin hene nav nivîskara de kesê ku zazakî nivîsê xwe dinivîsîn hene yan jî saziyê dî de yani me mijar kiriye Kurdî Yani duyede sinora zaravaya tuneye rasti nav sekreteriya jimeni kaşe kir yani mesela masa
زارا جدابه وقتی کو همو ماسبه فکر 12 تمایا ده قاده همو جیانه ده کرمانجی نقاش خودی که ماسا یکجیج زازاکیره ات ودکی تشتک دی دبی ای دی باشه بپرسم و چه درکه وجه مثلا بنده چنه انجام نامه اونی اشکره بکن یان راپوره که آماده بکن یان داخویانیه که بدن پشتی ایرو سبب چه به سبب yani iro piştinivro her masa heviyama evet tabi ke masi yani her izede 2 rupela yek rupel revşçiye yani tespita revşi yek rupelci ve ku peşniyar em karın çıbıkın behevre çıbıkın jibo xurtrin bemeşin kar em karın behevre çıbıkın ev raporu verin xwandin sbeji nivroji serva rapora em karın jva rapora naqşere ki çawa bidin ber tori و نیوروشون دجی جواجی رزقنامه و ایدی وکی پلان 2020 دخوازن تشتک خالی سرکه درخن tabii ki detay همو دروجاده در ناکفن yani جویرجی خبات لازمه ایدی پیور و بده کی جان کی خو بده بر پیوره جبو کو سر سکرتریا جی سبی جنوبه کسی کو بخوازن ناف خبات دبن و تدا جی بگرن yani mesela بمدس بکریه لی ام خمخوری وی خباتینه و ام خبات کاری وی خباتینه کی به سکرتریا دیسا همان حزب همان هستا ام تفی خبات دبن و سکرتریا مدد خبتاندن yani جبو ویجی سبید بکو حوالی نو لخول خبات جبو کو هستک دایه yani راستیجی مینا 10,000 روسیا چاوا نویسکارو روشنبیر کرد جاره کم باکور لامده کنفرانس زمان هاتن نگر هف هستی وی روزی ایرو مره چه بویه yani تفی وقت سال نوبرده و هستا کی خود ده برکار چاوا چه ده به پچکیس بیوی دیار ببی لیب آواه کی دموکراتیک تبلیغونک دموکراتیک هم دخوازم تف بگرن جبر و جنها و از نکارم سر ناوی توری بجم وی فلان تش ببی سبی دبی کو ناوی ببی تورا زمان چند کردی باش ام مسابقه جبر گله کس وصاد خوازه زور سپاس کم باشدار یا برز جواهر صداق کو یک سرپرستار و کم جوینه بو آرمان جو مبستا کم جوینه تورا زمان چنده بمرا پاروکر